Sviđao mi se zvuk Batića, to me prvo fasciniralo, jer kad bi ona na večer sjela za ovog dedeka i počela izrađivati čipku, ona se to uspavalo. Prijašnje čipkarice, starije naše čipkarice, koji nažalost danas više nema, nisu uvijek znale sve majstorske motive popunjavanja čipke. I na večer se znalo, prvi mrak, više posla vani nema, sjele na kauč, čipku pred sebe do ponoći su one znale to raditi. I danas ima toga. Čipkarice znaju vrhunski izraditi motiv, ali kad je u pitanju popunjavanja tog motiva, onda im treba pomoć. Da bi izradili čipku morate imati dedeka, batiće, korpicu, morate imati orheknadlin, škarice i konac. Stradaju oči, treba biti u jednom položaju po nekoliko sati i nije lako. Ali ja danas moram reći da čipku rade samo žene koje imaju jako puno ljubavi prema čipki. I onda tebi ništa nije teško. Ali veliku čipku je vrlo teško prodati i nikad čipkarica nije naplatila svoj vrat, svoje sate, jer je to jednostavno nemoguće koliko se to sati radi i koliko treba znanja i koliko godina treba učenja da bi uopće mogao napraviti jednu baroknu čipku. Najzahtjevniji motivi koji su u lepoglavskoj čipki, to su ovi barokni. Popunjavanje kifli, popunjavanje ružica u koje ide šahovnica. Svaka čipka koju čipkarica napravi, ako radi 2, 3, 5 istih nacrta, nikad ne bude ista. Svaka je za sebe unikat. Dođete u nekakav životni vijek kad vam imate više slobodnog vremena i onda se žene počinju sve više i više baviti tom čipkom. Opstojnost više nije upitna, jedno vrijeme je bila, jer jedno vrijeme je jako mali broj žena radio u lepoglavi čipku. Nekojima krene dobro i brzo uče, brzo postanu dobre čipkarice, nekome treba malo duže. Primijetili smo da su najbolje čipkarice i najvrsnije čipkarice bile one gdje je to išlo iz koljena na koljeno. Mi ove godine imamo 29. festival čipke. Eto, s 29. već pripremamo i 30. jubilarni, ali smo mi i zbog tog UNESCO dužni održavati i takve festivale na koje pozivamo i strane zemlje, ove godine je negdje oko 15, koje dolaze i pokazuju izradu svoje čipke i gdje se može onda vidjeti i najljepši primjerci naše čipke, jer svaka čipka drugčije nastaje. Lepoglava radi čipku na batiće, Pakju šije na iglu, Hvar radi časte agavom. Pa pitala sam baku da mi složi morena dedeka čipku i počela sam raditi čipku. Pa sam pitala baku, onda sam ja htjela, onda me baka naučila. Pa nije jako teško.